Halo Soibku, Assalamualaikum. Hari ini aku lagi ada di Masjid Istiqlal nih, masjid terbesar di Asia Tenggara. Aku di sini mau ngaji surat Asyam. Surat Asyam terdiri dari 15 ayat, diturunkan di kota Mekah. Surat ke-91. Yuk kita mulai baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsyaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitagwaha izin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim.